I was young Makwaba at the Bam Mysteries TV, so send a munim that a mystery TV, dear say it's not to say ya, nay, and somewhat a hinter, and once you can say a hintamu, a hintasum, and a yana deba ever some more. Now, yes, I never say and Simbia, Minu Yantiasian, and no, and a yana a domu a suko, a shim, nay, na home entiasi, and unti, send a bibia yano, yensakas of Peniwa, Prophet Dr. Abednego, or no, and ne, and no, a babeche and common, and sana and common. No cry ebe hye so no bi say na yenua be edin be no jeso edin amejeso ene adwoa papa bi eno ene edin amejeso na yede nkomo no ebe hye so no me kai wo se dwumadie eye aboafo bi ena asomas ne emam de dwumadie ebro eno nti eye Castoplanto technology eno ena asomas ne amede se dwumadie eba abesomwo obi bi say Castoplanto no eye den eye spiritual and invisible hospital Prophet Dr. Abednego ebien wo ensawom reku ne eha ofasunsun sembu ha oba ho a unsa ebeka papa na afei onewo ahwetwe ehun komo na watimi nso aboa amane eha no wanya ho ahonto ebusua yebekwa kwaje enkato kakra bi betwa ye ho na yaba na ansa na betwa ye ho aba no mamefa enchie enko ema me boss too much boss bebi a wo bia papa Reverend Elia oba mechia bugili se wo hwe me yie pa afei nso too much ahwefo nyina nso enchia sonko enko emfa emma mo ebusua tweme me basisia Abusia mesam wakwaba ediba Mysteries TV so senim di kan ebo won kai no se enne ye ba bedo asuko ewo ensem bi a ehinta yen enunti ene ehintamu ehintasem ne asem ben na ye ba beka ho asem ye ba be rasunsun mu ne ahwe spiritual science technology se me kan ye wo ye mahwe pedie hunufo no science abode ahwehwe mu no sunsun fam nso ye wo technology bi wo ho a yetimi di rasunsun mu na ye hwehwe sunsun mu nyemam ne ehuni ha yen enu nte ba ne sade a na eye Prophet Dr. Abednego ono enam ne no asinkonye nte bi so aka me ho ne ye ma papa akwaba papa mpacho mo akwaba ye nua madam mo ho te sen na me adomboko na wo se yo ye be the radiasi Father, we thank you in the name of our Lord Jesus Christ of the Holy Ghost. Ejapa no pa yeda wase insranka ndida wado moja ninti amen amen yo wase mona mukwanso ajo papa bi boko anopa yi papa bi amen amen and the president na bebia eye boko na papa abibia eye programmer eya na ebo Castoplanto technology Castoplanto technology ahwefo no eya na wo monte wo ho asenti eno eho ahia se enne ye bedi nkomo ade afa saade no na eni edi kan no yesi bibi spiritual science and technology papa eye dade amen amen eja yeda wase anopo se o ma ba bebisa Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital yekuta Castoplanto technology na nyina no spiritual science. Okay. Spiritual science, you know, one say science. Science means the research of the what God have created. Okay. One science see only visible. Okay. Now Colossians 1:16-17 said, "For by him were all things created, and all things created by him and for him, both visible and invisible." I say, "Hunamani de wo." Very good. And na yemfa ya ni hunu so de wo. No. Okay. Entino the abrofono asua nia yedi ye de visible, that is nature. And no pen abrofono asua nia yedi ye de until the doctrine and the technologies that is going on pending now are all visible science. Okay. But spiritual science technology, not everybody that has been
a gifting or bestow upon him to go through the spiritual science and technology. That is the invisible. Okay. And you know, invisible science. Invisible science. That is idea yemfa ye okay. What I say? So if the invisible, which means it is spiritual, that's called Rabboni spiritual science technology. Into the Rabboni spiritual science and technology. Efi beni. Okay. What you say? Enti ye no nia ye mfa ye ni wan ye de. Na machine to me. No nipa to me. Ni abofo to me. Enu na Onyankopon ebemu a. Okay. Papa ene obi be say enu na adwuma ye te sen if say ye de ba na ye de ye ni hu a science technology a ebia ye hu se dan bi so machines wo ho ebia ye pese ye hwehwe bibi ma ye de ko hwe machine ase na fe ye hwehwe mu na ye hu adekode okọ hospital kra na ba bi ye wo ya ye twe wo moja ye se ye de ko lab ye kwa ye hwehwe mu ahwe ne ye hawo enu nti we no me atese se ye ne ye mfa ye ni enhu nti enu no mo de de na ye adwuma haba ma suman bi mo chante mo fra honhom sign na mo ye wadwuma ne sifa. Very good. Amen. Amen. Osoro asase radina sotumfo obisa sem senia spiritual science technology eti. Spiritual science technology ne ye honhom ade a onyame abo a ewo honhom a ye mfa ye ni we ho se ye mfa ye ni we ho dia na ye obiri dia ye di ho. Okay. Entino abako semini say maybe a buy say encrofobi ebisa Yesu say Yesu adwuma oye ni obi hu ni obi nti ena wotumi ye ene na udi Beelzebub ene ye Beelzebub no eye the prince of the devil. Spiritual science technology na mechire mu no ye mfa ye ni keke ehu enye niwa we ene edi hu enye machine ye edi hu. Okay. Ena ni ayeye no so ye mfa ye niwa ena ye mfa ye nsa ye de biribi na ye ena de na ye di ye no mu ahoro mienu enti mra Yesu Kristo ja ne bae no oye ade sayare ohun ade otiasem oya anwade ena those that have been doing it for some centuries, you know. One day what they really to me ena eye. What I say? What the reason to me ene ye enti wo ka kire Yesu say Yesu o the Beelzebub ene ye no Yesu say if I cast out the devil with the finger of God then the kingdom of God has come unto you. So we that using the spiritual science technology through our Lord Jesus Christ, which has been given unto us, we are using the finger of God. Nyamensa. Yes, Nyamensa is a spirit. Okay. And as a spirit, and you be another man. So, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Castoplanto technology, we cast out with the finger of God. And the finger of God, the maple and me sadieno. Apart from wono. Me dear na make a once. They fake. Me dear na make a once. Okay. Me ni mo be dear. Enti ni aye wa ha. E na me kire oni amede ye. Okay. But what you say? E na ade so eyade aye de ma. Ye nkope, ye nkosua, ye nkoje. Ye de ma. Enti we cast out, we do the spiritual, we do all things that have been doing with the finger of God. Enti mribi na Mose onam sreso enokotu se ja diabe edere. Ena oti so be friend Mose you na se pabo na baby ojira ne ansase kronkron. Amen. Amen. Ena obi ne kasa na obi say woni hina woni ne kasa abo nkomo no se mesuma akoye adwuma bi. Enti ko gise ena Mose odi ade no man no se be kwa obi say men kasa hina
no se many Abraham, Isaac, Yankopon, Jacob, enti je enti ye de ma Mose. Okay. From Mose no ye won crofo what is ade na there ama wo. Enti no men so meni what is ade de no wo o ni wiase. As say we fi wiase. Edu me so wa frɛ me say wo na edu so ntu so gi. Okay. But what you say? Enti mra ogusu ye adwuma no. Faro nso ko fa nkrofo. Won so gusu ye bi. Na efe edu baabi no. Faro nkrofo ka say, what Moses is doing, this is the finger of God. We ye nyamensa. We ye nyamensa no. Enti dey say, ye wo nyamensa no ho. Ene e wo da the Beelzebub. Okay, na say no enye nyamensa. Debi. Into the kingdom of God ministry, ye de aka ho. Madwuma nan kasa na me kire yi. Okay. The spirit of the Lord, which is the spirit of Christ, which is the finger of God. Okay. What the man a different thing, and no a different thing altogether. And at the same time, so no, it's full of truth. No credit say, Uba, na me wura and one say spirit in ba what you say the finger no oba many ne kasa e fa wo ho nso wonim enti no wonim say mebetwe moja de akose machine mu we know the finger of God no obo wonim moja onimudie ni onimu biribia na enti metu ni na kasa okay abra me ntwe wo moja mfa nkose moja bia mu ba cha wutie me ntwe wo moja nkose machine bia mu me mfa wo nko ba biara ena se me pese wo hu ame wade ameye a mema wankasa hede ehu na se papa ebia obi aba wase ye no na o say okay mate spiritual science technology intime so me ba yo onipa na waba no so wakunya se obehu ne ekoso ne bi very good ti se ne egusu twase ehwe we no TV so sa na metuma ye ne amegusu ye nyina na ne ameya ma onyina mema wa hu ansa na maye okay but what I said that is the gift and the calling of God which is not irrevocable ye the womb okay into bebe wiase ne onkrabia ene wo sebre and the finger of God now what the amame no ehwo adwuma ena meye ente ne fe na metwe moja de akose machine mu me be hwe wo yam de akose machine mu me ri onipadua kose machine mu the machine ankasa wo me mu okay ti wan kasa wo ye machine mu man kasa machine na meti won ente be ni kaka me ri hu no enya mani I'm a complete machine. Okay. But what I say? And you know, yen different from physical science. What I say? So much both visible and invisible. And yen invisible. Okay. And the invisible no. Doctor na ena betwi. Ena doctor na de akose machine mu editate ahwe. Okay. So what I say? Me also the doctor no. The spirit, the soul, and the body. O blood will be ara. Me show na me no to na me kasa nyina na me gusu ye adwuma. Okay. Papa, say wa ma ye hu. Say spiritual science and technology no. Enu ye sunsumu famu de. Very good. Wa ma ye hu ekwan ya fa so a wo ye adwuma no. Mo. Wo ka say wo de ebia hospital moja ya twe ye mfato. Mo. Ye fa ne say ya resabie so bi ko ho na say ni ti na ye ne ya o se ne ye mo a doctor say koye lab bra ye hwe adekode a ye wo enu nti ye kwa ya resabie a yare ahodo bebre ne wo ho obi bi sa say any spiritual science and technology no sunsumu yare no say na tie na ne we ne de ba ho very good ente because yen de ne ade a ye mfa ye ni we hu okay for example evil spirit evil spirit udu wani huda machine to me hu ebia wada anajo yetumi be yi wawode ena wode nso yetumi siw no yetumi dane no te so obi aba be several years oti awari ase onwuba ontwa braye ena enye se wanyi na onwu biom
onye oboni and to say wa better ni oboni dia na say me the reason why that person has become a barren no physical eye ain't me physical eye won't me hu we do it with the finger of God and to ba me no guso kasa nyina no na de na wo say mani wa na hwe wo esu me ka say ni wa ye wo mienu ye wo tuntum anye wo fita and to no mani ko ameme wo what you say and to me kuta both black and white suru ne fam me hu ne nyina and this obi na to adura me hu okay eye beye bi na we ya me hu ena wo bai na wo tia ware ase na on to be nwo no me wura honhom me obi ewura wa wo to ame no kasa nyina de be wura wa onim ewura wo wia na makohwe se sa barin na waye no barin se untume nwo ena untume nwo no so eye spirit okay eye ade ayede mawo and this untume nwo then you become a barren. Therefore have to find the cause, the source and the cause of that phenomenon, which is the barren. Okay. And to barren no and with the finger of God, and they say you're barren. God did not created you as a barren for not to born. Okay. And to be na ama untume nwo. Therefore what is the cause? Wa wodi e wo ho ni nyina na me wura mu ni ehwe. Wa wodi ne se wo ho nso a ya dane na ana ya pai ane yi. Ena mofra ni bo ho nso a mofra nso yetumi yi mofra ni e da kose wachi. Obi onye for several years na yetumi yi abofra no obi a wotwawo otwawo wi a otumi yi abofra no wo yam na ono de akoto ni na wodi enum na wasi wa wodi eno eyo so onyem nso onyem da abofra ni ni yam obi betimi afanyi nsen wa fanyi nsen na obi a onu atwawo hunam nso no onwu biom but sunsum no kura sunsum aniwa into betimi afa wo na wa fanyi nsen no betimi yi uba no wo yam obeyi wo yi da e de akoto ono ne yam akoto no ne yam na fe wo nyin na ka ho wo nyin na ka so no onwo e na nso ba ni uyam nto ye den wo ya so nam hosa na wefubo wanim wo ba nyim obi ahun so nyim ohun ni auto ebi obete se biribi ya na ebi ya abo bi e na ye tese akoda obetimi akọ hospital so akotwa scan ye hu hwen kan kire e wo hu hwe enti either say wo pa wo de abofra me se wachi osisim enti yen ni ebe hu se osisim what you say with the finger of God no onyankopon ni the white no okay eni ye de behu eni obi okuta black ni so behu what you say enti obi onyem na yehwe senye awode ne yi senye awode ne adane no senye si yesi ani edi ntumago ahye yefurunum ana akoda no na ye yi ntafo yetumi yi ekose obi a wetwa awo ni awodiem okay na wo awodie no nso no yesi wa no onwo onu nso a onwo nti wan na ebre una obre enti se ye ade a onu a baby akwara ne hye ne ho ba yira wo no de wadi ab no de wadi abre wo as a spiritual science and technology jumeti mi de yo nti fe ni bo be Castoplanto technology as say ye spiritual technology no aka Castoplanto technology eno kra no eye de ebusuya ye san ko papa ho na fe de nkomo no ato aso papa ye nto aso they say wo me ye hu say spiritual science technology no wo me ye hu say na yetie yo say ye dru Castoplanto technology papa eno so bibi say eye de na ye casto na ya planto very good. Now if you don't have the spiritual science now you cannot do the Castoplanto technology. And so here spiritual science technology. Yes, for you to power to know. Okay. Power to know. Until the baby akodi won say ejuma we no. Esan say eye the finger of God in ejuma oyenti. Ebi no koji tumi ahoro bosom beye mamu otani ade. And the Satan don't cast out Satan. Oh, okay. Obi okodi enu wa black bia obehun so ntumi ye. And to be say me we ko ha me de ko ha ma kwa achi ya enye e say chi amanfo chi bebrebe wo mo ne na mo ntimi ye ne so yes enye obi a ne betimi enye obi a no betuma ye obi oyin so especially ma me bi ba isa my diffo odo akọ ensom
I do akɔkyɛ ɔdɛnkyɛm sɛ wopɛ yɛforo wontumi nwo na ɔdɛnkyɛm maba tese bi muso de nsuo tumi yɛ adwuma na so enu nyina yɛ spirit okay onyame na bo ni nyina yɛ onyame dia but Satan cannot cast out Satan and your power to know and near would be first that's the spiritual science technology and to know bebre bosum na wona so kro no kro nim say bosum na wona so na wo so ko hwe science o ko hwe obi spiritual science ade aye fa ye ni wan hu wo so ko hwehwem science means research search. So the white men have become more technology, more wiser, no, because they do search, seek, as it is written. You may find it. I'm a research. Into your research. And in spiritual science, technology, spiritual research. Spiritual research. Okay. And in Rabboni spiritual research and divine medical laboratory. That is spiritual science technology. Power to know. A power. Na udie hu. And say nipa no kuta the both spirit, soul and body. Body nipa na hu, the soul and the spirit no ye hu. Na de no so na e ha nipa no e spiritual. Enya body no keke. Enya body no keke. And the body no e receive from the soul and the spirit. Okay. Body no hu beto na e the spirit and the soul. Body no be yare the spirit and the soul. Nti edi kan si e wo sunsun fam. Ansana dande wo honam. Aba honam so. Okay. Enti no ni a obechichi no asase so no na achichi wo sunsun. Na obechichi wo sunsun na achichi wo asase so. Enti ade bi ye wo sunsun a na enti bia ebe ye wo ani kan so. Eni saana wo ye biribi ani kan so so ebe ye wo sunsun. Papa ya tete ensem bebre a fa adayesun mu. Ebu ho so me son daye no na bia me ma me nua bi me ma me nua bi ekita sekan de bewo me ana me de mensaje ye me sori ye na ase me nsa no ho no atwitwa papa ne nyina ye sa spiritual we yi na ekoso no bia spiritual invisible nti esi wo invisible na yes, wo visible that is spiritual life. Okay, when we talk of invisible we are talking about spiritual life and your physical life. Any council near Yegusu ye, so be a for second betrayal. You any council, and you'll be a for second betrayal. You will know whom. That's spiritual life. That is invisible. And you know also instead of being invisible working, unless you have invisible eye. Okay. Now invisible eye, you have found mawom, bebre akoje mankasa manante all over the world. Baby am new amakwa, mehu. Nyamekwa ni na abusu wo wiase. The black eye, the massa eye. Beelzebub na workers na Yesu di eju e na nkrofo kogije pastor so professor kino minister so president so they all are using muscle eye, that is the evil eye. ya man penifo no so yisu bi na one be ho be that trase na ya man penifo no so kra kwa spiritual science and technology hobby o de trase ensu nto ya ntu ebura titefo no sa na wo ka kire me nso nto ya ntu ebura ente me ne mpafo titefo na nante no ka nhwe nsu nto ya ntu ebura trase o twa se nsu nto ente nsu nto ya nkosi na ahe na nsu ne nto ya ohu nyansa se obetu ebura na otu ebura obenye nsu na onye nsu ente ye num ebura atwa nsu papa se wakofa eyi be ye ba beto abo Ghana ha enti yemfa ne se omampani bi akwaje the black eye na enye honhom papa ne de no yes na odun so de akodo asuko e wo sunsun fam na se otimi di bedi akonwa na e wo sunsun so bi o man ne so yes e wo sunsun so wo no ane so wo man ne so no mu a wodi musu nyina mu nyina che sa massa eye evil spirit na se evil spirit papa ya hwe ne Ghana yi yo say Ghana ya say ye sunsun bi ase na de no nim this one san kan kire mo sofo no kan kire mo na ne enti mo sofo no kra wo hu no bebre nkasa no so yusu sa bo nsam to mi no evil spirit asofo bebre ya mfa ma no nye sofo asofo juma ye de wo
Papa ya na de bia wo kan say ya ye kwaya na ahwefo ni bisa ye say papa kasa wo say nipa we yamfa ma no isofudwuma no ye mfre ye mfa ma ye nkopɛ papa wo te ha wo de udwuma won sawom ha yo obeye dan na yese obi kra nyame no obi ni ho eya na ye dan ahwefo no say ye dan na hu se wo de wo so ufiri nyame o na obi ba bontere beka bibia na wo so no de onfiri nyame man kan kire wo say ye wo ka kire Yesu say Yesu adwuma wo ye no o de Beelzebub because we ye ne keke ye de bribi na ye okay enti na Jesus say if I cast out the devils with the finger of God enti Yesu kra o de bribi na ye I didn't know the end. We call it the finger of God. Then the kingdom of God has come unto you. Semi do nyame nsa na ye dia no nyame ahini abamuso enti ye no with the finger of God we can able to know say wo ukutabia unkutabi okay oh hane aburuchiri meme soma media no within 1 minute and only contemporary nkasa no in the finger of God mesoma ni sesi ababechi wo de no enti papa ya na wo suma na wa hwafe wo hwe ne wo hu say asofo ye mechi also the Lord that catches the wise with their craftiness ye chi ye hu mo hu say Moses die no Moses owo no amene we owo no mo hu say Pharaoh ofro owo Moses fro owo but Moses owo no the amene the Lord that catches amene Pharaoh owo no nti ye ne ye mene usukro say be mene wo no matter how anya papa and then na mo am the finger of God mo what to me etimi suma to me kasa na mo ma bonte me ente mo kan do na say asofo no dodo na atu agu mo nyina so na emfiri nyame amen ente ka say yekuta zeal the finger of God has a zeal for his people wan kasi yenko di politics e chinko twa aturu enko pesika enko kenkan sembi yankasa yefa yentume na ade ne tiumu na ade ne nko ya o ye ne nko also as many as are led by the spirit say honhom no fa me nko ya me ye de nko they that by say was me mpa nkrofo ne nko a parliament wo Ghana enketro ne muwa ne njata no ne nkontomere ne mponche nkuto ne go Ghana parliament na so ma me ondi bani mu nko ya me ye de nko say papa ni na no esi wa parliament yi e ka ho bi na parliament was at the papa bi na go parliament jata ho oketro ho apotro ho ni nyina na ehye fam ni ekukọ wo kotrase a una hu say dipa na eti akonwa ne so enso so okuta the finger of God na power to know, power to see, power to do na you hu say we otu o kase onya nipa as a parliamentarians dodo na anya nipa na who has the spirit of God okokotra ho me with the spirit of God that God has given to me my sorry say me ko politics is it possible? Oh, okay. Yes, I walk it at the real spirit of God now. On your politics. No, ni ade na frame ni open or de meye. No, mfa me control politics wo parliament wo ya. Me den ko ye politics say me kope MPD. No true man of God will go and say I'm going to do politics. No, never. Papa nyame ni pe bia ntimi nye politics. Also nyame ni pa. O nyame ni wa frɛ wo botanti wo frɛ wo o de ade na ma wo se fa ko ye adwuma se. Na we jai te so for be sorry o se me koye nana me ko de hini kakra me ko twempra kakra na me wi amasanya ba are you out of your sense? By which spirit are you going to do that kind of things? Papa ye hu asofo oga na ha ya si o mahemfu and me so nye sofo he has known the finger of God Moses no onyame friend no o change on politics ana o ma na ejuma na o ma na ejuma until when we call a zeal one man ejuma and the ejuma no de me wie ya me ye den koye ejuma foforo okay papa yenhwe Moses de ya wo kan yo nyame frɛ no sɛ onko no nkoyi Israelfo mfi nko asum yo enu nti no Ghana haba ya babatu yi ne politicians no e ka ne sɛ ye ho kyere yen asa ye hye somase ye nya ye ho ye nde ye ho enu nti politicians nyina sɛ omo obeyi ye afia ho kyere mu de yakɔ baabi ye eni Moses adwuma no enyepe obeyi na hwan na soma no ye hwe man politicians ne no hwan na soma no hwan na frɛ no honhom be no okuta na hwan na ka nso omeyi ye afia ho kyere mu mra anan nankasa ni opɛ the desire ni hard desire rolling so be ma iskafo na ehia for aye baako
ewo Ghana ha otumi ye. Okay. Which means he's a liar. Onyame nsomane. Ekosi say. Kumu nkrofo papa no ne ade 50 cedis enti binu kumu binu because of 1 million. Okay. Amen. Amen. Unto onyame be na asoma no. Enye onyame. Enti politician bi asori say me be yese onyame be na asoma no. Ebia ne say yen na nakufa do so kusi asori ama cathedral ama onyankopon bi. Why na ka kire no? The gift and the calling of God is not irrevocable. Na yeah, one my in the finger of God meant to me sorry and Casimeko ye juma fufro. Me juma I'm a businessman, me kwa brochi pal Italiano bene call the whole Amsterdam, Europe, kofanya maba beton. Now I don't go. Okay. O say ye wadi na ho kwai na nyeni na na fata ye. And they say no met me buejuma mobi but me nko buejuma say me koye wo me ko ode ade na mame say me fansa yare engine crofo enfie sumu emma haimo ento ba I have to divine say me hu de kodi eyo that is the spiritual science technology and say your Castoplanto technology say me hwe na mame owo negu yemo a eno say mame owo na da yemo yama obeye ode ne kali which is beye kokko beye tuntum beye fita ode efe ne yare ama wari nam open na umpe efe so ebia yede ma unim subconscious and as say ne hawe enu na ekuti awukunu open umpe o mepe osofo mempe umpe dia mehu open so amehu enti umpe dia owo ochirebe ne ade because me na me no kasa me hwo nyina na mehu yem ye koso wo nyina enti because me kora me se me obeyfo Papa Inti ye wonyame modie. Okay. Inti ebetimi aba se obi kita honhommone eye beye honhom a ono kra no onnim se saa honhom we wo me so. You say fe no wodi ama no. Ena wamfa operate inti no onim the type of spirit okuta. Okay. Wodi man wamfa nye adwuma. Enso na mo yobefo. Ni inti a onim no hu se oyobefo no se wamfa nye adwuma. Enti ebekutia no ene ekutia nso ba bi obekonya obeka se so hu bi woni so na no obefo bi ba asunso boneti ni mu oso mekọ na asofo ni se wo odifo obe yo odifo enti mai difo bebre abefo enti no wu mekira wo ma open so memma wankasa ehu oso ba ni me spirit no be kasa ena mehu because me kuta bi the media no o say the spirit of God speak to my spirit. And I mean machine is a memo. Ni also ne doctor no. And everything me ko amenam te sa achechire. O sa achechire o say amo. Na nim na chi na o say wasi. Enti sa na ekuta at the armor of God nso. Okay. Ye nim ye chi be nko ni fa pu atoy. Be bia sili. Ndi de o ye nyina ye be hu. Papa ye hwe asofo yi bi nso a. Wo mo nso efre obi gina ho na bia o minister e bia ye beto abayi. Politician because now sorry them na o minister ono so say oh me rua sunsum wiase no say enam hu you be to say so for bi come show the bible ntin papa yen fe no ntwem na fe yen rem na yen hwese ne very good yo o che say o rua sunsum wiase no yo and o hu say aba ye ba beto no ni obedi president no na be di achi bi mu automatically nim say Ghana ha ba ye kwakoto ejina nipa mienu so NPP ni NDC inti per this prophecy na so for the ba ye say NPP ni fa na che say napo na ebefim say ye mampeni dada mahama so fa na say ye maame yodi na chi say running mate no onu na e ba befim okay that time no wa mo obi edin and as say no wasa ba bontia sabeka say okay mampeni dada John Dramani Mahama na e befa akonya no fi say nyame yi kire no hu nipa a wa ba kwa wo san aba papa we sunsum science and technology no o de ani tuntum ne hu ya na so de ani fita ne hu ya one we ani tuntum ne enye finger of God ni bia eno no di hu ya ni oguso kasa nyina oguso kasa pe won say na me oguso kasa pa me and in the white and black and they are all the same because of your Christ. Hey papa me gusu kasa na hu ye na ani je so ma me papa and won so no so gusu kasa no to minister sa na bebre me ye bompai no na me hu say na sunsun mu no na dua bi si ho na say ni say e ni black eye okay
Let's also phone baby now use black eye. Many are using, and you know you're common. Until yes, one Kasaka say there's arise false Christ, but that doesn't mean what they are saying is not true. Okay. False Christ, false prophets, because false Christs are using false prophets, and the spirit in it, and Nina finger no use. It's not the finger of God; it's the finger of this world. Once we, but want to be your own. And one thing once I made Chiremo say, the Afran what can say, I conjure the seat of Ghana for quite a long time. When I saw some we buy, and they was put in the baby warning I'm a wood near echo radio near Wayo. Now one cobo one more professional amania. It says a mama na okuta or tiakunyane so okuta afanano. Nekufado supposed to drop 4 years ago. Until the still no Ghana is in the hands of Mama. Okay. Now say no Mahamadu Baumia and the Ekokoji Efrin in Sem. Until the class of the Tantines, you know. Say MPP fool to me a one never united there no matter how they will defeat Mama. Papa, did defeat Mahama Homame? Ebusia, baby, I yedru, I was say a try home, na yakobenti, and baby, I'm a sore chemi, ye try one bassia. Abusia Sam wakwa by the was so when yabre aguso etwen na yekoje nkrato ebaye Mystery TV and when gusu a wo hwe Mysteries of Mysteries any dwumadi aye de ebro ehintamu ehintasem na ne papa abrobro so afi ya ba bedru se sunsumure ya na bibi wo etimi ko clash nti hu se abato ya ye ba betu NPP any NDC no oye clash bi na beba nti yesan ko papa ho na ye ne papa ato aso papa yesan ma wakwa ba ye nua ene etiefo Mystery etiefo ne too much ne wiase for motetie his minister of Christ and the dispenser of the mysteries of the kingdom of God. Na yesua ade bia Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. Ye wo ha adwuma ne ye kiremu. Ne ye kiremu the spiritual science technology. Power to know, power to do, power to see in your behu. And so ne be the Castoplanto technology. Yare a sunsumo yare sunsum boni nyama. And everybody say, I suffer no baby cry, be shen come say, what's it said, Mama on say, na wa be winning no, ube de chebewu. And I'm so a yampa say, you was spirit in buha, a beka sebuno, but on to me yet. And a spirit in a casa no suno, yen say, obi casa, ye whole spirit to quite casa. Papa, so for Penny L. Bernard, and this uncle she ever to a bonsin, one no see so for Penny Bia, wakasa, or ye juma. Yeah, and I'm just saying there are so many pastors are not using the finger of God. There's an incomplete no share. And the Juma ye obinsu ye be pepe or sayare or yenyama, but which spirit is he using? A base me about said if we are shenkom, and commissioner or share no, or free yame, and a washer sound coming to obey making sure say, and come share washing a baby money pagina to man. So no so could a spirit. And in wakan obe praise obey ya no ye. Also coming your koye ho ade.
na say e ye wo kom she say ne obe mo kumu pepepe na say kasa sofo ya ben eye onu so na adwuma oye odididi okay kai no na ye wo onyankopon ne ne ma mumfa ntomotim onyankopon ne ne ma ena ewo ho enti unu aduan obema o ma na o ma mo ena ne ma ni bi ebechemu ni onyankopon nto atua. Many of the sons of God are the angels, the spirits, Lord, who made his angels, priests, and his ministers a flaming fire. Obobo wo mo aduane ye obi atu obi aka. Ena ebenum bekuti ano. Ti wokuti onyankopon no. Ena onyame pamu wo. Ti wapamu wo a san krofo no will struggle by themselves. Eat by themselves. Okay. Work by themselves, but not God. It's a kwan bi on befa so mbedidi. Ne fa kwan bi on befa so mbedidi. E kwan bi on befa so mbedidi na. Obenom, wo be hye, wo betra. Ni nyina ejinamuso. Ejinamuso. That's the evil spirit. No angel of the Lord say my ejuma mawo nti tuanika. Okay. Angel of the Lord be no ka say my ejuma, on ka say my ejuma, o say Urade. Ba bosom no say me na me ye nti ko bosom wa esan say onyame nhwe ne biom nti ni obedidi na ono nasem and there so use bosomfo no so you difo okomfo say spirit no o use no nti na kwa obeji ngo obeji tinapa obeji brode obeji banche age ewo ne niama nyina se ne obedidi nti obosomfo ni didi a bosom na edidi ti wan ti say wonu Bosom no can say or wulume 60 something years. Uncle Wari akoda 3-4 years. Okay. And also bosom no also Wari akoda. Bosom no oyonipa. Bosom no onipa na ye. And this bosom no Uncle Wari akoda oya 6 years on the hina and then akoda meda. Papa afeye monroom cast. Amen. Amen. Rabboni spiritual and invisible technology. Yes. You drew Castoplanto no. Uh-huh. Who say casting out and planting in. Casting out negativities and planting in positivities. Eyeni adwuma onyankopon suma ne ba Yesu Kristo so onye de. Ombeye John 3:8. Also he that committed sin is of the devil. No ye born no fi obonsam no obonsam na mfiti aso ye born eyenti no nyankopon ba no ba so meye de ombe sei obonsam njuma no obonsam ne na bofo no onyame nhwe won biom okay enti wo so obeye adwuma no won ye adwuma wo be didi ana won didi enti wo be didi a wo sense wo ye spirit enti they have to use a flesh ayo nipa na wo de aye won adwuma enti so obosum no ne kondo obi a ebia no ma mfato yo utie papa meti obosom okogware akoda 6 years odi wo konfo no ene ekogware akoda no ento obosom no ko ne onipa no koda odi wo konfo no ne koda and so nyankopon the finger of God person sa wo yare odi me his minister of Christ prophet Dr. Abednego ene be sa yare no tejeme na me sa yare papa yare ahodo ben ena Rabboni spiritual and invisible hospital no utimisa ena me kire se nyame na me sa nyame na namosuma wo de sa yare a invisible okay papa bi bai ofita kwade efia brochire ena okọ ne krom takrade okọ cheche ska no che no ono ane wo fase ba se ska na dma me so enti no hwe na no bu na nichu papa no kodu abrochire efede opomatuo na tuo ne nso opomatuo na tuo ne nto opomatuo ne nto wa chiechi aginduro ya no frey so Ewurade am so bebu mani matuo na datin keja Ewurade hey ababa adenti na yesa mi wo fase wo mefa man kwa abrochire na o che scanner mo bia na mi scanner so enti no da sema ba say ye committee no wo say efede obia meda ase obedasi a na onu so man nsaso then na beto adase oh me wo fa no na na oba no no wa broche maginetio no ende enukura na ehye mesumu ina ase na okofa bai fa to we chire etinkom fa to we chire etinkom oton yedi etinkom yedi ni kwa etinkom rufu mankeni me yedi vum tinkom na okuta ni wo fa no trio na odi odi yetinkom papa no so hia di ato
Abusia Mystery TV and we busa uche. Papa so here to tona akum nkrante na ayi ntwabo na ayi we ho no. Ayi na mari. Ayi na mari no. Obi so na odi etinkom. Odi etinkom. Ewi ase ehu. Papa ankenya ya wankasa bra oso ba konche na adwuma nyina ba sa. Odi etuo no so a anye se odi etuo no ko ho. Waje wonhira. Wa hoden. Utume unyansa obiribia because say no utuo na abedin hon he has an access of your entire life obiribi ko di before bi ho ohia wa na wo he enti we no oya abeduaba na odi ade isem ana ochechire ho ekwesi trance no wa trance sorry now sorry or you should like a remote control wherever you are in the world. Okay, ya na odi so because wa usenensa ena woko beye na woko yere na woko dwendwen eko hiemu efa plan womo aye victim entinu se wo wayase uyefuru anase wawode wo bi ho a woni padue nyina hyenensa waduru obiribi a no beye obi a watade kra kodi obi wa wotumi ye okay enu adwuma na yenye bae se ye beye a wasoma ye enti ye nkrabia ene ye hyebre enu na mebode wuro so obi enti se sana eti a ewo ho enti Matthew 10:1 ya mudbe hu ye abakosem aye kan Matthew 10:1 o say when he has called unto him the 12 disciples he gave them power against unclean spirits. Unclean spirits in a nipa ye fa ye ni wa ye de huom a wo ye honhomfi na Castoplanto cast out and na Castoplanto cast them out and to honfi no ba na bi etoso nso nim wa dress fine assistant tade address fine but o ye fi ni say honhomfi te woso edoman kusu papa mu akayo abosonsem asabo enungwase mami bi ba wadrese ni so ne ho bon kankankan ne ho bon kankankan ne honhom enungwase a okọ hospital physical science ohun enchrew denti ye behwe no ane mami ababa no ekọ awade na oba fie ndo ba fie no onya ba be ntinti no okotra ne maame so na ne maame so otu no te ono ko haida na okofa ne maame abetra ne nchen se me maame betra me nchen ena ne maame nia na wo de bi ni bi akohata ne maame konia ne wo eti bi ni bi akohata wo dobro me ko ye crusade wo dobro hands on dobro ena me ko ram maame se so hona be gwarente na bro also me se nso si ho ena me se me obegware enti madafu be frame no de mekanti me ko jiskaba enti be bai na mu se insuo no mu aye basa ena obebo amanem se ka ko o ma me straight be se dey no de gunsuo no ni enti onya ware no beti ne ma me se efe de obeka ho efe na ode mi akwa papa no guso bromisa prophet Abednego no onye papa maka se nko sa asore no na we de meka bi na anu me ne 2 weeks no na ma hono bi ente ya na obedware a na me de bi agum nya wonum nya me bi na life ache ma me ntim ye wo ochi amono me se kuta sport fe no ochi amono what's the cheer the me na make catch no matter how the Lord that catches the wind onyamia ochirim frama enti me kuta the finger of God I have power to do power to know onu ani yemba se oware a obepam na firi ni nchen enti one o ma ne ware enti baby obekobia na ne ho bon asem to kakra obi entie unya be mani bi no ape onu aben no so ware o sena de bia o te nchen ababa ne ho bon wa ye complaint sorry cross so nko sorry bio because we chi asofo so a it's a devil eye master eye and two evil spirit a Satan cannot cast out Satan o ma me ebefo spirit no so de gu so bonsam be ye so your bonsam den no bonsam tutu bonsam unless the finger of God
Papa yen komo no ayede nanso ye bre no akọ ede etia yenti. Amen. Papa yen fan free bebi a wo kan na fe ye di nkomo ne kwa akosi ne yen hwe se. Yo. Spiritual marriage ene ne wo kan wo twa kan bi ana. Very good. Spiritual marriage ne eye sunsuma eware nipa. Sunsuma eware nipa no. Ebi a na efu maame mu. Wo papa chi insu ya no akoye. What you say? ABS na no na baba bi so opekunu wo America. Ye be hwe no chese spirit ne say abrante no mo ko beach. Inti beach ne ho na ohun na ne ho ye ne fa na ofa. Papa we ehia ye be san aba. Ni aba ye hyeda de daba ko esi ho. Ni de di spiritual marriage no kwa ho enkomo say ye hu say eno no eye de pa na ha manfo so yie pa. Eno ti papa we de sema ba ko fabo wo nsem ni nyina tofa na fe ma etiefo ne ahwefo ehu dwumadi a udi no wase ya. Amen. Amen. Is that for radio that was? And no no na do for mutie his minister of Christ and the dispenser of the mysteries of the kingdom of God. Fatu team onipa ye nipa wo the spirit, the soul and the body. And Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital no. Ye physical enye ade a ye de aniwa hu asem ne ka wa. Ho adwuma ne ye wa. Ne ye mfa ye aniwa ye de hu afa wo soul okra ho. Da chi mekire mo okra de kudo fe no okra. Asem mekire de kudo fe no honhom. Ye wa honhom ahom ene wo sum. Entino wo nipadua enti ade bi ebesi wo nipadua num efi honhom. Ena ne ebesi wo unipadua ebi ane wakonya accident kwa wo hye wo sunsumu accident si wani kan so. Enti no ade a wako hospital physical hospital wo ehu ano onti ase o da ho na wo so da ya sunsumu ade biribi ye wa sese wo di kan hwehwe enti o se o hwehwa obehu obomo ye bebio obisa ye bema enti ha ye nsore keke obi ba so yare ne ye sore keke asan ase ye bompa ma no. Okay. Physical science no ye check the machine money ya check ahwe sana spiritual science no so ye wade a ye di hu ye di hwe na ye tumi ko na obribi wo bi ho a ye tumi ko hokoje se ye poase mamu ata ho ye ko ho nsuom babiara there's nowhere wiase no susumu no etese heya spiritual wiase se obeko America no America metie se ya meko America wa ha in the spiritual realm. Enti ade a yemfa ye ni wahu enne ebo yemfrem ekun yen haw yen okro onim so maame wo tumi onim tumi a o maame wo ni ebeja o maame ni ebeja o papa ebusu a uwom ebi a meka say abrababo a enko ye nyina onya no webusuam se ne wacho se musu emfifem ohaw emfimfutu mu ye wo nipa to mu se jampanduro enti meni wanka mehwe urade chikwai enti ompo o maame fiebusuam o mame domkuo ne wa brabo nko ye nyina no eno ne spiritual sickness yare nso ye honhom enti ye sa honhom yare papa bi ba ya oyo sofo ne na property da asemo a Ewurade ye nhwe a ono ane yiri obaifo asofo yiri 99.9% ya obaifo. And this are really join ko na wakọ obi dia eba se won fa bi mra ode na beko ode onu awu anane ma beko ena unya wuramu a wada ne tisa aboa because witchcraft power it is aboa. Prophet Dr. Abednego ena akwakofa ba obutu ensawom oreku a eho na wodi ne dwuma enema bi a ehinta oyen ewo sunsumu a yentimi enku na yemfa ya hoode enku no eno ene ehia nyame abasa nyame tumi na watimi ede yen ako agye efrisa ohaw ne nyinemu papa ebutu ensawom oreku eho ena wodi ne dwuma abibia aya na mekyerɛw se nipa eba ha ya na wom do so pa ade ba ko so papa enye any pray for me sa obetena ho afre no akata se papa bompa ya ma me eno wonye wankasa tu na mo mbra afre no papa ade we ne ha me da na memra wa hyew no waba no watena se no hwehwe mahuni a ehaw na watimi agyewo ede efrim abusua me a me di dwuma di edi a me so ene adwoa papa bi ye won da sene